Nigiko kiragaga iria Aikari ituura riri ria Kianugu gicigo kia mbunge kia Mwea thiini wa kaunti ya Kirinyaga ciuria nyingi ikihura tuna-ini twa muingi cigikira kiracungiriirie mundurume wa ukuru wa gatagati-ini utabania ngero ya kugimaria mutumia wake kia hinya. Kwaga kugacira kwegeria ria muingi ria gukinyukiria mundurume ikinya iruru nirio ritumire mahukire family yake na matharikira muciari wake nginyagia akua. Ciiko ici ni ekite nyingi na maundu maingi muno ekite guku Jerusalemu ona hakagea nginya macira gwatuika onake undu ucio no muhaka na Aikari itura mamwehutie ni tondu ndekaga wega. Ameuawa kwa sababu alikuwa anaficha hii kijana yake anaitwa Wasira. Sasa watu wa mji huu wakawa na hasira mingi, wakaona ni mzuri wamuondoe. Kurigana na muingi uyu ureuma na matukwa ya nyina wa mundurume uyu wa ukuru wa miaka 50 ni ukoretwo kimuhithirira niguo ndakae gukinyukirio ikinya riothe. Kiria gicungiriirie horo uyu wothe ni gukorwo ni tondu ihinda riria mwanake ucio arakinyirie eka undu ucio ni akinyire handu aramuhitha na twageria gukinyiria undu ucio araregana naguo. Riboti makiria cironania ati mundurume uyu maraikaranite na mutumia wake kwa ihinda ria mieri 9 no akoretwo akimwikuira ati ni aruma nja wake hiko na nikio aratafanirie ngero eno. Ni ndegiwa mwanake ucio ona kubotakia anjebererwa wene thirikari ni nongene. Tutaendelea kuhakikisha kwamba hakuna kitendo kama hiyo inatendeka tena. Mutumia uyu wa ukuru wa miaka 29 no rurakurikana tamoni Kamubi arathie na mbere kuhonia nguraro njuru thibitari-ini wa Kibebe level 4 guku nake mundurume uyu agithie na mbere kuhingirwo ceceni-ini ya borithi ya Wang'uru eterere gukinywo igoti-ini. Mesako jana ameshikwa leo asubuhi askari wa AP na assistant chief wa Kianugu. So nafikiri hiyo ni mwelekeo mzuri ili aweze achukuliwe kisheria. Riu family ya muiretu uyu ni uritie thirikari ya kaunti ya Kirinyaga udumwe na honge cia ugitiri citikire kuingirira nigetha makorwo makiona kihoto. Ngiribotera Kameme TV retora kwa Nugari wa Kamau.